Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2. Agtitinulong kayo iti pakadagsanan ditong galmaysa, tapno matungpalyo ti lintag ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay, agyaman akparok, tas imardeng ka iti na minsan na panagparak. Una, nana. Agpaspasada ak. Iswano at damang para kanyak, ilugan ko. Dagiti ngamin dadto ba tricycle driver, di na kayak nga ilugan ti bakit akas kanyak. Ne, apay ngay, nana. Ay, pag-arop na siguro nga awan pagbayad ka o barok. Ang amno siya, sa anak nga agpilpili iti pasaheros ko. Nay, at na babae nga agparpara. Ay, nawayapay mo't dito'y unag, barok. Ay, una na. Inalabit, mag-opisina dayta. Naka-uniforme, mad. Isardeng mo dayto'y tricycle mo, di taigit ti palingki, barok, ta bumaba akon. Dito'y kayo na ang bumaba, nana? Ay, uwan balasang ko. Dito yak nga aglaklako. Sa dino, taumay kaming tugumatang kadagiti katrabahuak. Ay, di taakla ang ruar nga aglaklako balasang ko. Agap-apla agakla ang itisako. Ah, kasta ka di. O sige, nana. Siya kung timang bayad iti plete yo. Ay na, ay ikababain mo't kang kabalasang ko. Saan, nana? Oh, itulod na kun iti opisina iti kapitulyo. Kanda ito yan tiplete mi kininana. Ay, biring. Biring tinagan ko balasang ko. Biro ka naklaang di taigit ti palingkay. Am-amudak di ta. Ay, bagman, tada nang itulod kan ka dito'y palingkay, biring. Makalako kan. At nasingpat at tricycle driver anang itulod kanyak kumaray. Kasta ka de. Di barong ngay gamen. Di Orlan. Ikot na barpartag man. Big-bigat. Andan samot ipaspasada na, tricycle. Adda, ngam agungot mo't no agpatuludak. Ay, unay mo tagita nga anak mo, mare. Ay, mabitla ang mare tay display pa'y dagito'y lakok. Naloom dagito'y amanggakat anaga po iji sambuanga. Ado ti gumatang di tata na sam-8, mare. Sige nga raw, taglakwak mo tan. Dito iti opisina mi. Dito yak nagtrabaho. Kasta ka di, ma'am? Juan, kanayon ka kadi nga agpasada iti tricycle? Uwan, ma'am. Taday tati trabaho. O sige, tanawan pagluganak. Ayaban ka, tapno sikat ti umay mang sukon kanyak. Una, ma'am. Nasingpet ka ngamin. Saan ka akas kadagiti daduma at tricycle driver ama ng gundaway? Una, ma'am. Saan akas kan ni manong ko? Agtrab-trabaho mat iti may sang opisina. Kat iso ti head ijay. Kasta ka di? Un, ma'am. Apay adi ka agpatulong kan kwa na. Tapno alain na ka iti opisina da. Uno, irekomenda na ka iti sa baling opisina. Nabayagan nga ibagbagak dayta kan kwa na, ma'am. Ngam ko na, saan ka nun? Taamangan, nadyak ka ba ti trabaho? Tapay mat ngay. Undergraduate ak ngamin, ma'am. Awan tinalpas ko a kurso. Isong agpatingga aklangan iti panagpasada iti tricycle. Nakaluto kan? Nanang? Kagap-gapo ka naglako iji palingki anak ko. Si kakumamot ngaminan at nagluto. Apa nagloko kan na bakit? Ibaon nakitin? Nabambanugak nga road. Hala, agluto kan? Nakadupil saom dita. Ay, nabartag ka manon. Saan ka kadian nagpasada, anak ko? Ay, nakumangiti bibiyang mo no saan ka nagpasada. Ha? Diktaran na kon? Kasta? Aramidag, tikayat ko! Di nagpagbiyaman! Orlan! Agulimag kayo! Sa
Oo kayo pala, Saudi na, nay. Makita yun niya niya, Ramida ka na kayo. Manong, talaga ka di? Asan ang mabalin nga ibirukan nak iti trabaho? Ado di tati mabalin na pagsarkan. Ngam, ti problema, awan mat nalpas mo. Anya nga, ti kabaylam nga Ramiden. Mangibabayin ka lang. Manong, No inlepas mo kung mati panagadal mo. Mabalin nga isar kay di opisina ti gayem ko. Hangim undergraduate ka, mate. Apay na, umakan ngagpasada iti tricycle. Manong, Kaya day mo ti trabaho maibagay ken ka, Jomar. Iso nga ano, Sam? Orlan, anak ko. Agriing kan. Orlan. Apay aya? Itulod nakman ijay palingke. Tani agar arbes. Adong amin tinaskan nga ilakok amangga. Nasakit ti ulok. Mangkita ka lang iti sa balay pagluganam. Umay mo nga rod bagkatan dagiti lakok tanay. Dua atiklis dagi dyan. Nasakit ti ulok, kunak lang nga rodin! Ay, Tulang kaya! Diyan kayo tagbagat! Bigbigat! Pagpungpungtutan na! Aldaw kamuta na nakasangpot kumare. wan nga road. Awan namin pagluganak. Ay, Sapay nabasakan. nabayagak kami na naguray iti tricycle. Kasano nga inuagsakit ka. Makaabuditan amare. Nabartag ka di manan ni Orlan. Nabartag nga ron idirabi mare. Ay, unay mo tantibiyag mo, mare. Adang agpay so anak mo, nga bye-bye anak kamot. Malagip ko lakit nga ron day dilakay ko. Sa anak ko mga agsagsag aba iti kastoy. No si bibiyag pa ay aging gaita. Ay, agpada tamot abalo, kumare. Ngamsyak nga men, sandak abay-bay ang nagiti anak ko. Kinapudno na, sandak kumapalubusan nga aglako. Siyak laang timang pilpilit. Tadyak kaya tiyag talinaod ijay balay. Naswerte ka nga ron kadagiti anak mo, Maray. Pinadakkel ko mo tanasaya at ni Orlan. Jack amo, kastay mo ton ti ugali na. Ay, ma'am! Dito'y gayam ti paglaklakwan nyo. Umayak gumatang itinako yun. Ay na, nasaya at ma'am, tanay. Awan pa'y buena manok, tanaladawak asimangpet. Di kay madanagan, nana. Umay to dagiti katrabahwak. Sumarunudan to. Ay, nasaya at angarod no kasta, ma'am. nailugan kayo manan. Wan nga raud barok. Maimemoryak tilangam, ngamjak malagip tinagan mo. Ha? Siyak ni Jomar, nana. O sige, una-umon nga itulog ni Nana Biring, tani, ado ti kargana. Maud-udi akon. Ay agyaman na ka, ma'am. Kat no ada panawin niyo. Umay kayo mat agpasyar ijay balay. Agamo tayo mat ngaminan. Wan nga rod, nagmayat, takanayon tayo nga agkikita. Ay, nay, barok, isartan mo man day ta tricycle mo dita. Apay, nana. Nay, anak kong samot jay nakatugaw iti igid ti kalsada. O sige, isartan mo, Jomar. Sige. Orlan, anak ko. Pumanaw ka dito. Nabartag ka manan. Ang bibiyang mo! Apay ayang ada ka dito igid ti kalsada. Delikado dito, ikat nay, nabartag ka. Amang ano madungpar katilugan. Pumanaw ka kulak na. Makaumba ka, bakit? Ay, ayan na nga itay tricycle mo, anak ko. Ha? Anak no nagpasada ka. Tricycle? Awanan, di tricycle. Apay nga awanan. Ilago ko na. Ay, saan ang mabalin nga aramidam day ta, anak ko? Kakaisuna day jay apagsapulam ko, ma. Anya pa nga iti maramidam kat ilago nga rodin. Nangipanam nga, jay kwarta. Igatang ko amin ni Tiara ka. Ay, unay kamutan, anak ko.
Kakaisuna apakalaglagi pantay ti day di tatang mau. Apay ngayon lako. Pumaraw kan si kapak. Agawitan anak ko. Ang mga numadungpar ka pa dito. Pumaraw kan ko. Anday ko. Apay ngayon tainduron nakmutan anak ko. Sige, tatulungan da kayo na to, Akter. Nagsakit pero upak na idaramo do. Bagaglang dahil na pumaraw ka. Nagtanggan pa lang amin ti ulam. Maray, apay ana plaster anday tamuging mo. Naidaramo do makman idi kalman maray. Ad apay gas-gas di tatumang mo. Apay ana idarumudum ka ngay. Indurunak ni Orlan, maray. Ni Orlan? Wag. Ay, unay matahitan nga anak mo. Imbes atulungan na ka. Iruruman na kamad. Inla ako nakit din jay tricycle may maray. Ay, kita manday ta nga ugali na. Nangipanan na nga itinaglakwan na. Inggatang na na iti arak maray. Impainom na ka dagiti babarkada na. Ay, jak maanusan no siyak ti kasta ti anak ko, Mare. Kaasi ka mangisaksakad di pa nagbiagyo. Day talagin inom ti araramidan na. Imbaglakit din, tanda dagiti gagayem ko anang tulong kanyak. Nagkayem mo gayam, jay may kimatang iti manggay di kalman. Mangup opisina day jay Mare. Isuda tinangitaray kanyak iti ospital. Duada iti tricycle driver, akanayon amang itultulod kanyak dito'y palingkay. Ay, nasaysaya at pa iti sabali at tao. Matulungan da ka. Ngamti mismo nga anak mo. Saan ka kabala natulungan, Jomar? Kurang ti credentials mo. Saan ka qualified kung nakmanan ka? Uray janitor laang kumamanong. Di mo man ipilit. Oh. No nagadal ka kumay di. Siguro nangat nga to pa iti posisyon mo ito ngam iti siya. Kasanumot ngamin, barkada mo timpang pangrunam. Uray da kala surut-surutin iti pag-iistambayan nyo kadag iti babarkada. Kita ngamin da ita kinalokom ngay. Nana, saan ka di ngay may naglako ni Nana Biring? Si kamot gayam, ma'am. Talong aldaw asan ang naglako ni Kumarik Abireng. Ni, apay nga ta, anya tinapasama. Natiliw jay anak na. Anya? Agilaklakon sa kanungamen iti maiparit a drogay jay lugar da. No kasta, agmay may sangarutan ni Nana Biring. Wan, balasang ko. Nakaro ang apektaran iti pan nakaibalod ni Orlan. Nadamag ko tinapasamak iti anak yun, Nana. Wan balasang ko. Adong amin tibisyo na. Ay, agmay-may saak itan iti biyag. Di yu panunutan da ita, Nana. Adaak titoy. Imbilang kayon kas inak. Kasta ka de, ma'am. Lolita tinagan ko, Nana. Di da kon awagan iti, ma'am. May saak a social worker. Iso ang maawatak ti kasasaad yo. Anya? Da kami timang tamtaming kadagiti nataangan akas kada kayo nga awan pamilya na. Ay, itakla na amon day ta, ma'am. Ay, Lolita. Di kay madanagan, Nana Biring. Iprosesok ada kayo kat makaawat iti binulan a pensyon. Malaksid kadagiti tulong ang mabalin nyo ang maawat. Ay, agyaman nak Lolita. Naimbag ka unay kanya. Nakasukat kayo matadwa. Kaslad da papanan nyo Wan, sumurot kanyak ni Nana Biring. Adda umay na pirmaan, tapno maawat na di pensyon na. Nagmayat man no kasta? Ay, adamat laangan inayon ko apaggatang iti agas ko. Tinulungan nak ni Ma'am Lolita. Lolita latan, Nana. Uray siya kumamat.
tulungan nakmat ang makabirok iti trabaho. Ay, ungayam. Agkasapulan kami iti janitor. Kayat mo ti kasta trabaho? Kayat ko ma'am. O sige, umay ka mo, tag-apply ka. Bayam, ta i-rekomenda ka kin ni boss. Nakabiro ka ka din iti kwarta pang piyansam kanyak. Kaya't kunti rumor dito, inanang. Orlan, anak ko. Kunakbat niya umutang kapailangan kadag iti kagayam mo. Apay, ipalubos mo, may balutak nga eh. At dapat pagsayaatan na naibalod ka. Tapno makapagpanunot ka, anak ko. Anya? Nataltal na ti panunot ko nga adda ka ditoy. Taamok ang maiyadayo ka iti bisyo dito'y pagbaludan. Anya mo tin. Awan pa'y sirsirbim ngay na. Di nagpaya matulungan. Kayat ko nga agbalbaliw kan, Orlan. Parang daytoy apan nakaibalod mo. Ti pangrugyan ti panagbalbaliw mo. Irwarnak ditoy. Diyak kaya ditoy. Agadal ka iti sasao ti Diyos ti pagbaludan, anak ko. Kan agkararag ka ni Apo Diyos. Adula amin dito ngay bagbagam. Irwarnak ditoy. Irwarnak! Agsarita taman, Jomar. Apa ay manong? Kanyat kat asawan data uniform mo. Naawatak kas janitor iti may isang opisina, manong. Iswa, sana kung agpasada ita. Anya? Adda ng tulong kanyak. Kat nagtalak iti kabalak, manong. Katuray siyak ita. Nagsubli ti kumpiyansak iti bagik. Iso nga ita, di na kun mabalin at agtagibasitan, manong. Saan nakaabaybay anti Diyos anamarswa? Kat nagduduma dagiti wagas na amang iparik na iti panagayat na iti anak na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Filipos, Kapitulo 4, versikulo 7 kan 8. Aywanan na kayto ti talna ti Diyos, adi matukod a panunutan ti tao, tapno natalga dagiti puso kan panunot yo, iti panakikay sayo kan ni Kristo Jesus. Kamaudyanan na kakabsat ko, panunutan nyo laang dagiti bambanag a naimbag kan maikari arauman. Dagiti napudno, nataknang, nalintag, nadalos, napintas, kan nadayaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Mapukpukaw di kwartak. Anya? Mapukpukaw di kwartak kunak. Tulang ka aya. Mano di mapukpukaw a kwarta maya? Kat di nasingira ka, 30 mil. Unay kamutan. Di ka lang nagan-an nadan. Jak amo no nalipatak tinang idiswak ije pitakak, wenno adda na nga lang. Sapen nagado ti tao dito balay. Day tangarod kat. Ado, ti tao dito'y balay. Iso ajak amo no asino ti pabasulak. Mapukpukaw ka no, kwarta ni Manang Brenda. Idi na minsan, napukaw dyan ang inaarilo na. Nabiro ka namot laang ije cabinet da. Ita, kwarta manan. 30 mil ka no, dahil nasingiran na iti pautang na. Ay, san lakit tingom umay dito balay nga umay kalkal iti gamgamit ko. Taga pa kami. Amumatan ni Manang. Di na ko na napabasulan nakmanan. Day tarilo tinagap-apaan me. Tasyak ti pinabasol na. Agbibisinak ayamot iti relo. Pasensya amon ni Manang Brenda. Aburido lang dayjay. Aburido talaga. Nang nangruna no saan ang makasingir iti pautang na.
Pagpupudutan na dagiti tao iti aglawlaw na. Oh, kita saan manan ang makatal na ije balayda? Pumanag na manan. Di mong taltalyawan. Sabalin to manan ti panunutan na day taamanang mo a brain damage. Brenda, agtugaw ka man. Itay ka pa, pumanag na dita. Maulaw akon. 30,000 jay napukaw kanya Juanito. Di nakpagtalnaan amang panunot ta saan akas karina day jay agatad. Kahit anya nga rod itataramidam. Ay, anak ka dilaan! Ay, unay kamatan. Makamuka. Ay, mapanak pa ilang, ag-relax. Brenda! Brenda! Umay ka man dito. Apay, ayan nanang. Ayab kayo lang, ayab. Ibi pinakman, tanay. Nangaton sa manan ti presyon ti darak. Nangat nga to ti presyon ti darak. Ta istresak. Nay, paka-stressam kumangay. Mapukpukaw nga ro di kwartak at 30,000. Nay, nakapukawam. Amok nga danang takaw ditoy. Inalada di pitakak. Si kalaang mat balasang ko, ti mapukpukawan dito iti kwarta. Dagita iipag mo kun mamanong mo. Saan damot ang mapukpukawan? Kat, nakaskas daaw ka di dayjay, nanang? Siyempre, ado ti kwartak. Anya nga'y kumamot ti kwarta dagita. Adamot kwartak ang makabawak pa iti pangidisdiswak. Saan mo't ang mapukaw? Ay nananang manulaang mat ngay ti kwartayo. Jay pensyon nyo a 1,500. Pagan ano da ngay mat atakawan. Agtakaw da lang arudan ay kat jidakkel agataden Talagaan na nga to ti presyon ti darak, anak ko. Asino nga tan ti pagpabipiak? Tayo ay matanda na. Lanang. Jaja, balasang ko. Ay, nanang! Umay kayo, tamadamaak naglutluto. Man kayon tun dito'y balay Natang dayto'y lutluto kasi daan. Iso amayak para kada kayo. Umayak lang kumagpabipi, anak ko. Nay, nangato manan ayat ti presyon nyo. Ay, kas ka ni Brenda. Unget ka numanan nga unget. Tanapukaw ka no jay 30,000 na. Naggapuak ijayan na. Un anak ko, kaslamanan maburyong amang pampanunot ijay napukaw a kwartana. O, sige nanang. Agtugaw kayon, taibipi kayo. Dito'y balay me, awan stress dito'y. Bawal ti ma-stress, iso ang makarelax kayo. On man anak ko. Agkan-kanta ka pa'y nga aglutluto. Ay, kat siyempre ananang, naragsakak gayam. Fredo, Mapanak ije taltalon, manang Brenda. amok! Ngam adala kayat ko nga ibagaken ka. Anya day ta, manang. Nadamag mo mat siguron, anak po kaw di 30,000 ko. Kunak man, no nabiro ka mon. Saan pa'y? Kinalkal ko amin nun agamit dito'y balay. Ngam awan lata. Ayan nga tanday di akwartam, manang. Sayang mat ano na pukaw. Hay! Sigurado anatakaw dayjay. Asino kumangay ti agtakaw ditoy. Si kalang mat ti mataktakawan. Tasyak ti adda kwarta na. Asino nga rod ti suspitsam. Amin kayo! Anya? Ay? Saan ka mat nga agpabasol akas taa, manang Brenda? Kat, asino kumati sa bali apabasulak no saan ada kayo amin? Alangan mo't apabasulak dagiti kaaruba. Da kayo tada kayo ti asidag kanya. Nanang, bagbagaan nyo man mat ni manang Brenda. Apay aya. Anya man ang timbaganakan ka. Pagpabasulan na tayo. Ada tayo tinagtakaw iti kwartana. Anya? Oras siya, abakbakutan. Pabasulan na. Kastan Bakbakutan akon, agtakawak pay lang. Bagbagaan yo.
Tasan na nasaya at dahi nga ugali na. Basta dama po kaw kan kuha na. Pabasulan na tayo amin. Ay, madimot No, palagi pa. Dinak mo danggan. Adu ti gumura kan kuha na no pagduaduan na tayo amin. Asino kumangay ti agtatakaw ditoy. Awan kan uray mampay adu ti kwarta na. Awan ti mang takaw ditoy. Saan ka mapanagtrabaho ita? Ne, tapay nga nagadualangan kaon. Kaduaan na ka mapanagkalkal iti gamit da jaja. Anya? Ay, unay kamad din. Iso ti prime suspect ko anangala iti kwarta. Apa yan na ibagam da ita? Mangibagbaga ngamin iti kwarta kanyak, edi namin sa nabulan. Kasapulan na kano. Jak pinautangan, taamok ka nagtiwod ngagbayad. Anya? Iso ang mapantakalkalan dagiti gamit da. Ay, mabainak, Brenda. Di nakman iramraman iti kalukwam. Saan ang kalukwan da itoy? Gaputa umut-utang gan ka. Ison tinang takaw di kwartam. Saan mo takas ta? Ay, sumay kakit din! Ay, ibatam. Oh my God! Ibatam! Tinagman ko yun. Oh my God! Kunak na eh! Ibatam na! Nay. Aging ginulong ko yun sa amat kasawa. Hey! Ni manang mo. Ayan ni misis mo. Ay, Napan nakitsinda, manang. Apay ka di? Umay kami agkalkal kadagiti gamit na. Apay? Iso ti suspect ko anang takaw iti kwarta. Ha? Nay. Anyamat tinday ta sa manang Brenda. Umay kami agkalkal. Kitnaskan, apalubusan na kami. Manang. Laglagi pa, masyak ti kabsat mo. No di na kami palubusan. Mamati ako nga adda ilimlimang yung agasawa. Nakita mo dyan kwartam, kadagiti gamit ni Jaja nga ipagmaw. Ingatang na siguro na. Epekto tayo taan, ti pa nagsususpit siya iti ipagmaw. Kinalkal mo pa dagiti gamit na. Anya timarik na mita. Anya ko mga itimariknak. Saan ngagtal na ti panunot ko, aging gaadyak mabirukan ti kwarta. Daitan ti di mo pa'y pakatorturugan ay. Agasam nga min tinapukaw a kwarta. Imbag kumaano pinidpidot ko na ang dayjay, ingkar karigatak asining singir dayjay. Dua talaang ka de, amangan. Wala nang, saan akayat ni Brenda timangan? Apay nga, itadi na kayat timangan. Naan ano ti asawam? Pampanunutan na, di na po kaw kwarta na. Kat, gaputan na pukawan. Saanan amangan? Di pa ikit din matmaturog Ay, aniyan ti mapasamak kan kwa na ngay no kasta. Baybayan na nagsakit. Kasta ka de. Nay, lakay. Apay dagiti badbadok ditoy. Nawara-warada mo tan. Ha? Naurnos ka di dagita? Amom mat ajak kayat tinawara agamit. Kanayon ko nga urnuson dagito'y gamit ko. Nakitsinda aklaang nabalibaliktad mo tan. Diyak amo Ni, uray dagito'y make-up ko. Nawara-warada. Ha? Anya tinapasamak lakay. Agpudno ka. Ay. Dakas ti agululbod. Agpudno ka kunak. Kuang amin. May nagkalkal ni Manang Brenda. Kunakon kat. Siyak at talaga ti suspetsana. Talaga aday tamanang mo. Ibuson na ti pasensyak. Sika ti makamong agpasensya. Ta sika ti limpyo ti panunot na. Amumatan ni Manang Brenda. Brain damage ako nada. Umay ka ka din agsinger, Brenda. Wa, nana. No makita na kun asumungad, isagana mon gibayad mo. Ay, ibagak pa'y kuma. Asa anak pa'y nga agbayad ita. Ay, sana mabalin. Kastoy anapukawanak iti kwarta, di kay kat agbayadan. Ay, denggam pa'y kuma ti palawag ko balasang ko. No saan kang agbayad? Ipabarangay ka. Urayom laangan ti sumon mo. Ay, di naklakadimot ka siya nun. Itaaklaan mo't nga aglangan nga agbayad. Ay, nanana, ti utang nasken abayadan. Saan kan nga agrason pay?
agbayad kan. Ay, bayam nga raw, tagdis kitarak iti pagbayad ko. Pagurayan na. Pagsublям to na nila kay mo, tagbayad ak inton malam. Siguraduam nga inton malam nga agbayad ka na. Tano saan? Talagang idarong ka. Sikan anak ko, ti makamong agpasensya kinimanang mo Brenda. No maminsan nga men, gapo iti nakaro apa nagpampanunot na, naungag. Umay kula ko makasarita nanang. Asaan anasaya at ti aramid na, abas talatag pagpabasol. Kan mapanakalkalon dagiti gamit ko ijabalay mi. Awan ni manang mo, napanagsinger ti pautang na. Imbag, tadyak na sangkutan. Nakpudot ti ulo, gapo iti inaramid na, nanang. Siya kung ti dumawdawat ti dispensar. Awatom lang nga ni manang yo. Kababain nga men no agaapa kayo. Ay talaga akababain nanang. Ngamnimot ngamin manang Brenda. Iso ti mangirugrugi iti riri. Inkasingiran ni Nana Intang tadaotang na kanyak. Pag inanain nagpaymot kasang sangpit ko naggapoy ti trabaho, agibabaon ka manayin. Inkasingiranan tama nga no agbaliw ti panunot na kat saanan nga agbayan. Unay ka lagi dinaya. Sapay kastoy anatakawan na iti 30 mil. Kahit gapoy ti dayta at 30 mil, naaddaan ka iti kabusor. Kabusor? Asino? Ningay Jojo nga ipag mo. Imay dito'y balay. Kat nakunana, anasakit, tinagam na kin ka. Gapaw, iti panang pagpabasol mo kin kuwara. Isupay ti daganas ng agungat. Si kaman mo ti kalkalin na ti gamit na. Ingkakat agsingiran. Ala, tumakder ka ditan. Tajay masingir mo pagbayad ko iti kuryente inton bigat. Kahit nabiro kam nga rodan di bil tayo iti kuryente, analipatan man na ni tinang itulinam. Kat biro ka ka. Dinak ko silapan akasta. Makapabisin talot-lutum Ado da ito'y linutok a karne ti manok. Mapan ko kumapadigwan ni manang Brenda. Saanon? Taging ga ita. Nasakit pa ilaang tinakam ko kunkwana. Bay amon. Lipatan mo day dyan napasamak. Katuan mo't. Nalakaak mo't amamakawan. Palabsat laang ti mano alawas. Awanon ti sakit tinakam ko. Ala, siya kung timang tadya ipadigom kadakwada. Katuan mabit lang nga rod. Tapunwag di dakkel amallo ko. Okay, ayan mau. Lakay! Kita mo? Dini, dayta mo di mapugpugaw apitakam. Wen, nabiro ka. Ijay gayam drawer ti lamisaan ti nangidulinak. Kadwa na jay bill ti kuryente. Kahit, at aditan jay 30 mil mau. Una, dito Ay na, nakay. Kastaon ay tiragsak ko. Angam dagiti tattao nga inapapam. Nagsaksakit, tinakamda. Gapoy tinaramid mo kadakwada. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Ni Nana Intang. Isugayam asaan ang nakabayad ken ka, tagpapaagas. Naduktalan, niya adda ka no kanser na. Anya? Pudno ka diti bagbagam lakay. Katuan, napana ka mismo yung balay da. Kalkalpas laeng ka ro, tike mo na. Uray no kasta, nang tudlat tayo tibayad na. Kababayin ka no ken ka. Ay, jak mo nga dagayam sakit na. Hawate mo, jintod na. Ay, intanto man bisitaan no bigat lakay. Ha? Isublik day ti imbayad na. Taimbag lang nga inayon na iti pagpaagas na. Makonsensya akla ka nga ron. Among bakat, nakaragragsak ni Manang Brenda, idi inyawat ko kankwana ta ipadpadigom. Nakaisam iti kastaunay. Nagkusilap pa'y, jak lamon. Nabirukan na kanong aminan tay kwartana. Anya? Kunakon ket. Nalipatan na laeng no sa dino tinangidulinan na. Ngem tila pinagpabasol na. Imay pa'y nagkalkalkal iti gamgamit. Kasta manen ti inaramid na idi. Un nga rod. Kasta lata ka din akanayon. Awan ka din ti plano ng agbalbali o day taakabsat mo, lakay. Jaja,
Naimbangal daw mo. Manang, nagapon nyo ka ni Manong? Ay na, napan mi man binisita ni Nana Intang. Agsaksakit nga min. Ni, saan ka di nga? Iso di pinautangam asaan nakabayad kan ka? Inungong tampay? Iso nga rod anapan mi binisita. Tamabainak iti inaramid ko kankwana. Kan, nabiro ka mo't gayam di 30 mil mo nga ipagpabasol mo kanyak, Manang. Sorry Jaja. Idi na po kaw jerelom ako nam, siyak man ang tipinabasol mo. Tagayam, adala ang iji balayo. Iso nga rod nga kidkidawakan ka iti dispensar. Pakawanin na kun. Amok abidot ko dayjay. Pakawanin na ka din ading ko. Ay, inarakop na batan, Manang. Urayak lang makaluwamon. Uray siya. Ay na, nagrabaw nga minti sa sangitak no kakasya pa nagading ko. Ay, na yan. Tinadyusan a panagpampanunot, ipaay na tikapya, kantal na, iti pakinakam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Dalan, kinapudno ken biyan. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Tito, Kapitulo 2, versikulo 6 kan 7. Patigmaanam met dagiti agtutubo a lalaki, amasapol nga agparbengda, iti amin na banag, sikat ti ulidan ti naimbag nga aramid. Iti panangisurong, ipakitam anapudno kan napasnag ka. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Candia. Fermin, agriin ka. Isunay tanti anak mo. Inka ilukat tiri daw. Ay na, nabartag manan ti anak ta. Kalalaw, istorbon na ti karo ba? Karting hamon Mala, sige nga ron. Tayo na kung ilukat ti Ray daw. Ay na. Dalan! Anak ka. Sumbrag ka. Dito ako supa maturog, tata. Anya, ay saan anak ka? Ta saan ka komportable dita? Mayat dito, presko. Ay na, umay kakit din anak ka. Ta itulod ka, iti kwartam. Nakaturog ka din ni Alex, bakit? Uwen lakay. Nakaturog matlaeng apapan anaban nyo sak itinapudot adanong. Ay na, una yun ti anak ta. Naigo mo nun iti arak. Ay, jakam mo lakay. Napigsa nga ti impluensya ti barkada. Nakilo adalan ti sinurot na. May rabalasang ko, anya day taigam mo anak kasobre. Sumons inang, naggapo iti barangay. Anya? Wan inang, inyag dito ni Uncle Efren ang kagawad. Ay, nabalasang ko. Kasla mapugtuak no anya day taas umons. Ay, adaman siguro ti naramid ti adim akalokuhan. Wan inang, indarom ni Lula Bising ti kapsat ko. Gapo iti panang bugbog na iti apo ko ni Lula Bising. Una yan ti kapsat mo, Mayra. Pasig a problema ti ipapaay na kada tayo. Ay, wan nga rod inang. Kaanon to nga tanga agnakam ti kapsat ko. Makapadismaya ti ugali ti anak ta lalaki, lakay. Ay, di ipaila na resort ti parikot anak kay daruman na di takabangibang nga ilay. Ita, adaman hindi sangsangwon na adarom dito'y barangay. Ay, na yan ti kastoy asagsagrapan ta, Fermin. Nalabas na ito yan, no ar-arigan. Bakit? Nasken asumango ta iti barangay inton hirain.
Kargota ti anak ta. Nang runa kat minor di edad pa'y laeng. Wen nga rod. Ay, kaano nga ta nga agsardeng ti panagsagaba ta. Lakay. Wen nga rod bakit? Kaanon tumot nga ta maikanta iti talinaay ti panunaw. Ading Alex, anya ayat ti makagapo. Takas jay tinamay am iti apo ko ni Lola Bising. Anya launay ti basol na ken ka, tabinugbog mo. Jak ngamin kursunada ti panangkit kita na kanyak, manang. Una yan, dayjay laang ti makagapo, iso binubog mo. Una, si ka mamat ti up and down ti panangkita da, no di ka masudot. Ay naading ko, apay at tinutupam. Pinanawam ko malatan O, kita am ti resulta tinaramid mo. Naidarum kan iti barangay. Katidakas na, papayaban datatang ka na nang. Pasensya kan manang. Talaga lang nga nailaw anak. Ay naimbag ano umanugot ni Lola Bising iti amicable settlement. Kasanuntun ngay no ipangato da iti korte. Daytang ro ti pagamkak manang. Sapay kumaa. Taumanugot ni Lola Bising nga bayadan langan datatang kananang tigastos day di ospital. Iso ang manipod ita. Agnakam ka kuman. Agbalbaliw kan. Isardeng muntikas tang aramid mo ading ko. Likli ka mong dagiti barkadam. Awan tinasaya at ama itadakan ka. Alex anak, narisutan ti problema may papan iti darom ni Auntie Bising. Nagyaman tatang. Gaputasan da ka binaybayan. Manugot ni Auntie Bising abayadan milangan kaniinang mo ti gastos tayo di ospital. Pakawanin da ko matatang. Saan ko nga ulitan? Ay, Alex anak, kanayon ka nga agkaray. Ngam saan mo mo't atong tungpalin dagiti ka rin? Agbalbaliw kan anak kao. Agsinsinpot kan. Tapno maaddaan kami kaninanang mo, itital na ti panunaw. Nanang, ada ka di pagnayo ita. Wen, anak ko. Mapanak man agin kware iti high school di taile. Inakdamagan no anya ti requirements ti enrollment para iti transfer eh. Para ka di ni Alex, nanang? Wen, anak. Kayat ko ang maka-eskwela ti kabsat mo. Kat, nakasauyon ni Alex. Ay, wen anak ko. Kasla di na kayat. Iso atulungan na kuma ang mga lokoy iti kabsat mo. Sige nanang, padasak akasarita ti kabsat ko. Anya nga iti kunada iti nagdamagam apagadalan, bakit? Ay na Fermin, maragsakan tamabalin nga aginroll ni Alex ijay. Naibagam ka de, no apa nagbalin a drop out ti anak ta. Wen, saan ko nga inlimad ti background ti anak ta? Rumbeng laeng bakit? Tapno ammo ti principal. Naimbag ko tanasingpat kan man nakaawat ti principal. Sapay ko mga ruda, tao manugot ni Alex nga agsubli nga agiskwela. Anak, umanugot ka din iti singasing mi iti amam nga agsubli ka nga agiskwela. Dandanin ti enrollment. Ako nanang. Sana na masapol nga agiskwela pa'y. Agam nasaysaya at no agiskwela ka, anak ko. Tapno makaturpos ka iti kurso. Sanda ko man napilitan. Tsak madlakayat. Anak ko. Kontento ako ni tibiyag ko. At damot matgadak, kaskargador ije palengke. Anwag da ita, diploma. Agam nasaysaya at kan napimpintas nga adda ti maturpos mo. Makabiro ka iti desente, kan natalgad apang gadam. Dakon kaya ti agiskwela, nanang. Ading, jak kaya ti panagsungsungbat mo kininanang itay. Kasano? Nakapilpilit mo't ngamin. Imbagak lang aruda na jakon kaya ti agiskwela. Apay adi mo kayat. Napimpintas matlaang no makaiskwela ka. Kitaan na kading ko. At least nakaturpos akon. Kat addan makunaan na talgad at trabaho.
Iparparupan mo't launayin nga wan serbik dito'y balay. Saan akas na ading ko? Panunutom at edukasyon kat napatag. Iso lang ti mabalin ang maipatawid dagiti naganak kada tayo. Ha? Wen ading, pudno ti imbagakan ka. Iso nga itapay naan. Agpanunot ka sakbay ang maladaw ti amin. Ha? Anya ka diti masapol yo, ma'am? Mabalin ka diti umunag, Barok. Sige, ma'am. Umay kayo, ma'am. Agtugaw kayo. Agyamanak. Inakaya bandananang ko, ha? Saan ani nanang mo tirantak, no dikat sika? Ha? Nadyak agriro, sika ni Alex. Am-amodak, ma'am. Uwan, Barok. Am-amo ka. Siyak ti principal iti high school, ijay ili. Kasta ka di, ma'am. Uwan, kat umay ka ang lukuyan, tapno agenroll ka. Kung amin, ma'am. Alex, saan ka nga agpangadwa? Welcome ka nga agenroll, ijay school. Sumrag ka? Ma'am, imbaunak ni principal dito yung classroom yo. And you are? Alex, ma'am. Si kagayam ti bagbaga ni principal kanyak. O sige, Barok. Isubmit mo dagiti requirements nga awit mo. Dagitoy, ma'am. Okay. Siya kung ti makaamo ka dagitoy. Fill up on daytoy a form kat isublim kanyak inton first day of school. Sige, ma'am. Thank you. Mabitlaan. Adalaan ti ibagakan ka. Ha? Anya day ta, ma'am? Kidawag akayat ko a consistent ti attendance mo iti class ko. Diyak kayat ti kanayon nga absent kan maladaw. Kan aramidam ti biyang mo kas estudyante. Agadal ka anasayaan. Is that clear, young man? Yes, ma'am. Okay, you may go now. Ma'am, kumusta ni Alex iti class mo? He is doing well, ma'am. Awan mo ti parikot ko kankwana. Nasaya at no kasta. Agtultuloy ko mati na pintas a performance na. I-update na kakanayon may papan iti progress ni Alex, ma'am. Sige, ma'am. Saan kayo madanagan? I-update kayo. Sige, mga tol. Panawan kayo pa ditoy. KJ ka mata, Alex. Saan ka pa nagtakip? Pumanaw kan? Pasensya kayo, mga tol. Ngam insardeng konti uminom iti arak. Talaga mo ta good boy kayo na, Alex. Kayat ko ngamin ti makaadal. Kayat ko ti makaturpos. Saan dak ko makagura? No saan ko apat ganti awis yung uminom. Ngam, talaga adya akong subyan ti kasta nga aramid. Talaga sa bali kayo na, Pards. Nagbaliw ka talagan. Pinilik ti nagbaliw. Gaputasan kon akayat nga ikandag iti dadakkel ko iti parikot. Ket, awisan kayo, met. Ha? Yamamo kayo kini principal mi. Mabaling kayo pa iti humabol nga aginroll. Dayawon ka, Alex. Ta saan ka nga imanugot iti awis ti barkadam nga uminom kayo itay? Owen, ma'am. Pinampanunot ko ti kanayon nga ibilin nyo kanyak. Nasayaat no kasta. Naamiris ko. Ngawan tinasayaat ama itad ti pasig a jamming. Barkada ken bisyo. Ayan nga tati mabalin na pagdamagan dito eh. Ma'am Abe, da kayo ka di data? Sino? Alex?
Wan, ma'am. Sak na ito eh. Wah, kita man. Dito'y kakadiabang ko ngagtrab-trabaho? Wan, ma'am. Nando atawan ko dito eh. Wow, kita man. Look at you, Alex. You look dashing in your office uniform. Thank you, ma'am. Kwa, Alex. Agpatulong ako, ma'am, ipapaniti account ko. Sure. Sakti makaam mo, ma'am. Ay na, Ma'am Aida. Ada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Anya dayta, Ma'am Abe. Amom ka di nagkita kami ka ni Alex iji bangko idi Kalman? Alex? Jay estudyante tayo idi? Yes, ma'am. Agtrab-trabahon iti bangko ni Alex. He made it, Ma'am Aida. Makaparagsak dayta adamag, Ma'am Abe. I did not expect that he will make it that far, ma'am. Uray siya, Ma'am Abe. Happy wedding anniversary, nanang, tatang. At ito'y tisagot ko kada kayo. Da. Ay, lakay. Kita to'y sagot ti anak mo kadata. Ay, nagyaman kami barok. Anya ka di daytoy aya? Lukatan nyo tatang, tap na makita yo. Dua sing-sing abalito. Wen tatang, iso na itati usarin nyo para iti renewal of vows yo inton Sabado. Ket alaag da iti agundaway, tapno agyaman na kada kayo. Gapo iti panarabay yo kanya. Saan ko amaragpat da ito yung estado ti biyag? No saan agapo kada kayo? Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 1, versikulo 8 kan 9. Anak ko, ipangag mo ti imbaga da amam ken inam ken ka, ti panursuro da, pasayaaten na ti kababalin mo. Mayarig ka iti napintas at turban, wano kwentas, amang papintas iti langam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Anak ko, numapan ka iji pagadalan, masapol adi mo liplipatan ti kanayon abilin mi. Liklikam ti makiapa kadagiti padam nga ubing. Uwan, tatang. Sa anak amakiap-apa. Gagayam kumot ida amin, tatang. Nasaya at no kasta anak ko. Ngamni, ano sampay da ito'y balon mo Tawan pa'y matkwarta tayo. Uwan, nanang. Uray saan nga ado ti balon ko a kwarta, mapanak latag eskwela. Kasta tinasaya at anak ko. Saan amasapula dakkel agatad ti balonam? At dalakit di balon mo nga inapoy kansida. Mabalinin. Mami, jak kayatin sa gana ti baba una na balon ko. Jay kumakayat ko ating kabil na balon ko. Apay adi mo kayat, anak ko. Jak ngarod kayat, mami. Nauma akon iti prito asida. Kastamanan ti balon ko iti Kalman. Imbagam ko maitay tapno nagluto iti sa bali. Ngayon nyo langan ti kwartak, mami. Tagumatangak ton iti kanak ijay. Jak ngarod kayat ti impabalon da. Day talaang ti kinatang mo akanam itaarises tayo? Uwan, Shirley. Adamot balon ko akanak into no aldaw. Sa anak mo't amabisinan. No siya, jak kayat ti kasta kabasit. Agsangit no didak ikan iti ado ang kwarta. Ha? Kasanungay na awan kwartada. Problema dan Basta jak kayat abasit ti kwarta. No siya, basta dalakit di balon ko nga inapoy kan masida. Dayjay ti importante niya. No awan kwartada, saan ko idaapilitan? Saan mo kadi apan panuynuyan di anak tata maruwam? Apay kumadyak itad ti amin akayat na. Kakaiso ng anak ta. Saan adakers nga itod amin akayat na? Ngam no aglablabes, saan mo tan amabalin? Basta.
Ipay ko amin adungo iti anak ta. Itataubing pay, suruan ta kuma itinasaya at asurusuro lakay. Tapay, isursurok ay ati anak ta iti dakas. Saan mo takas na ti kayat ko asawan? Ngam saan mo kumamot akanunungan amin nga ibagana? Adulamin, nagnakam tumat lang intong dumakal. Unay kan. Adda ka no umay amang isuro kadagiti ubing a farm technician. Isuro da kayo, tapno amuyo ti aramidan nyo. Imbag dayjay, tapno makasursuro kayo. Kaya't kumot ti maki-atendar, tatang. Tawan matla ang klase mi itaas Sabado. Nasaya at data, tapno makasursuro kayo, anak ko. Saan la may papan iti panagmula ti isuro da? Iwan-wan da pa'y dagiti agtutubo ita ang panawan. Uray dagiti daduma akaadalak, nanang. Kaya't damot ti umay. Nasaya at anak ko. Gaputa ado ti masursuro yo dita. Mapan ka kumamot ije barangay hall anak ko. Taado ti masursuro yo ije apagsayaatan dagiti agtutubo. Masadutak, mami. Mataktakak lang dita. Saan ka kadi nga agsadsadot? Sayang ti masursurum ijay, anak ko. Jack nga rod kayat, mami. Agay aya maklangan ay ti tablet ko. Mabiit lang siguro dayjay, anak. Mabalin mo ti agay ayam inton malpas. Apay aya pilitam day ta ubing no di namat kayat. Agday ta ka manen ako, nak. Panuynuyam manen day ta anak mo. No ibaga na amasadot, baybay amon. Kahit anya nga rod ngay. Si kamam matidi na kayat, sada kapilitan. Oh, kumusta tinapanan nyo, anak ko? Nasaya at mat, nanang. Ado tinasursuro mi. Ti pagrebangan ti maysa nga agtutubo. Ti pagrebangan ti maysa nga anak. Ken ti pagrebangan ti pada a tao. Kanang nangruna ti pagrebangan kini Apo Diyos. Nagsayaatan? No amin ko mga agtutubo kat maaramid da amin dagita. Awan ti pagparikutan dagiti naganak da. Uwan, nanang. Adda may nga speaker anang ibaga. Nga ado kano ti agtutubo asaan adumdumngag kadagiti naganak da. Kat isuda ti agbalin a parikot ti gimong. Agpayso dayta, anak ko. Nang runa no panpanoy-noyam ti ubing. Dumakkel asaan anasaya at ti sursuro na. Di kamot imay, idi adda imay a technician. Kanda dumapay nga speaker idi kalman. Adula, amin dayta. Disturbo na kita at tao iti panagbiag. Saan mat? Taado mo ti magsaw anapintas nga adal kadagiti imbagbagada. Anya kumangay dagita anapintas nga adal. Nagado, umay kanto, tapno mariknam ti ibagbagak. Awan panawon ko kadagita. Anya amarik na. Adamat panunot ko. Uray awan dagijay amang ibaga. Ammokon. Dumalaeng mat jay ada mangiwanwan kada tayo. Ado ti amuda asaan tayo pay nga ammo. Si kaano mapan ka? Angam no siyak. Masaduta. Amom anak, nakasaritak di may nga imay nga speaker dita barangay hall. Imbaga na, nga ado kano tinapnapanan da barangay, kat ado ti dimurasan dagiti agtutubo ichay. Apay no napankamot ko ma? Mami, apay ayang ipapilit yo. Sa anak nga rod nga interesado. Pagsaya atam ti ibagbagak anak ko. Saan mo kadi akayat adumakkel ka, anak nuan iti nasaya at asursuro? Panang parigat lang, dayta nga ibagbagayo. Ha? No kayat yo, da kayon timapan, mami. Na, kasta ka di tinasaya at apanagsungbat iti inam? Pagsaya atam ti ibagbagak anak ko, ibagamkit din asyak timapan. Na isang rat dayjay para kada kayong agtutubo. Tapno maidalan kayo iti husto apanagugugali. Ay na, saan samot amap-mapan di anak mo ijay papapanandag iti agtutubo no kas di nga awan klase da. Ay, day tangarod ti parikot ko, tay bagak amapan ngam di namot kayat. Naibaga di anak ko, amayat kano. Taado ti isursuro da.
kas kuma iti nasaya at asursuro. Kan pagrebengan ti agtutubo iti kagimungan. Kan iti nakaparsuan. Ay na, uray kasano ti ayat ko, jak mapilit. Sa bagay, no pilpilitem ti may sa atao, narigrigat. Mabalin ko kumamot nga ay aywan, no saan akong konsintiro nila kay ko. Anya? Wen kabsat, no imbaga di anak mi adi na kayat, panuynuyan matan ti amana. Isumot lagayam nga dasuksukir na. Ay, nasa umon kabsat. Kasta ti mapaspasamak iji balay mi. Ay, kablaawan ka, anak ko. May saka kadagiti pinadayawan da kas outstanding aman nursuro di tapagadalan nyaw. Agyaman ak nanang iti panang kablaaw yo. Ngam isagot ko day ta kablaaw kada kayo. Tano saan ada kayo ti may saan ang isursuro kanyak? Saan kumaakas to'y tinagbanagak? Ngam gapumat ang dayta iti kinatulnog mo nga ubing. Isuan nagunod mo ti kasta apam madayaw. Agyaman tayo mat iti apo. Gaputa di na tayo binaybayan. Kas pagyaman tayo kadagiti ado aparabor na. Intayo manan makimisa. Oo, nanang. Day tati pagrebengan tayo kini Apo Diyos. Amasapol as saan tayo aliplipatan. Shirley, tulungan nakman. Tamangan nagdiretso dahi ti wheelchair ko di taruar. Agpainit ako ma. Apay ngamin arumwar kayo. Kat di yung arod ka ba ilan? Agpainit ak ngarod. Narigat ngarod nga irwar ti wheelchair yo. Iso adi kay rumwaran. Una yan anak ko. Idinapigsak pa'y. Impay ko amin na kayat mo. Itataka sa pulak ti tulong mo. Di nakmatulungan. Apay nga na nagsakit kayo iti kasta. Ita, saan kayo na makatakdar? Hala, bayamon no di mo kayat. Saan ako narumwar, anak? Saan mo ka di ama amiris lakay? Gapu iti kanayon mo apanang kunkunsin ti iti anak ta. Di makkelan nga awan pa nagdayaw na kadata. Jak impagarop. Agapu iti panang pampanoy-noy ko kenkwana. Saan na nakasursuro iti nasaya at agalad. Dayta nga rod ti makagapo. No apay ajak kayat apanoy-nuyam ti anak ta. Sikan tumot ngamin. Amin akayat na. Itad mo, uray saan nga umno. No mabalin la ko mga isubli tinapalabas. Isurok ko ma iti nasaya at agalad ti anak ta. Di magkalabastos ti anak ko. Daytang arod kat. Sapay may sana. Ngam awan apulos ti panagdayaw na kadata. Tatang, husto ray tar aramiden yun. Umay kayo kot agmeriendan. Dandanin malpas, anak ko. Agina na kayo kit din. Bayan nyo ray ta. Tamang tangdanak to iti mga ramid. Kabaalak pa'y mat, anak ko. Kulungan laang mat ti manok. Pangipupo ka kadagiti manok. Taagpukaw damat. Adda siguro kadwayo ang nagtarakan. Isu ang makibingay data dadakkelan. Ay, dagitay siguro awan manok dati agal-ala. Awan siguro si daanda. Isun ati pan nakabingay da. Numaikulong yu ida, awanan ti masidada. Kaslakas jayon ah. Amuyo ka din, nanang? Tatang?
Napadayawan akmanen ita, iji pagadalan. Ay na, kasta ka di anak ko. Maragsakan kami. Tatinawon samet nga dapamadayaw amagunod mo. Gapo iti kinasaya at ti kababalin mo. Banag ana surusurok kada kayo. Nanang, tatang. Adupay dagiti ububing ang naragsakan. Gapo ta siyak manen tinapadayawan. No nasaya at ti kababalin ti may sa atao. Ado ti mangraem, kan mangdayaw kan kuana. Ngam numadi ti kababalin ti may sa atao. Lumaad ti panagkita ti tao kan kuana. Gaputa adadakkel agatad agunggunak, mayat sano itulong ko kadagiti awan trabaho na. Nga adarikrik na anda. Ay, nasaya at etaan na lagi po anak ko. Tano agparanod ka, ni Apo Diyos timang supapak iti amin ngar aramidem. Naragsakak ita nanang. Kaputa agsasaruno ti pamadayaw kun gunguna ang mauawat ko. Isumot iparparanod ko. Supapak amin dagita. Wenno bunga tinasayaat nga aramid. Inak man gayang pasyaran ni Tata Marlon. Nabayag ajak nakit kita. Manipod na ka wheelchair. Saanan arumrumwar. Nakaumay kayo mat, maestra. Kabsat. Ay nakabsat, nabayag ngamin adita kay nakit-kita. Nana, alaan nyo daytoy. Imbag lang nga usaran nyo. Anya ka di daytoy, maestra. Naduma-duma ang mausar iti kusina, nana. Amumi ngamin adi kay makatrabaho. Ay na, agyaman na, balasang ko. Kasla awan mo't ni Tata Marlon, nana. Ay, adda ijay silid. Mabiit laeng taayabak, balasang ko. Nakaumay kayo, mat. Ag-home visit ak ita, tata. Ngam kinaduan nakman ni nanang. Tanabayag ka nun adida kay nakit kita. Imbag man, nakaumay kayo. Wen, kabsat, taumay da kayo mat sarungkaran. Awan samot ni Shirley, tata. Jaka mo, no sa dino tinapanan na. Kanayon arumwar. Awan matrabaho na. Kasano kayon, tata? Day tati problema kita. Manipod jakon makatrabaho. Marigatan kamin. Jay laeng sang kabasita pensyon ko ti pagbibiyag mi. Nagnina pa'y tagiti hagas ko. Kasta kali, tata? Naimbagpay kan kabasang. Tanakalpas ka iti kinamaestra. Ni Shirley, nagbalbalog iti agad-adal. Iso asan ang nakalpas. Pinampanoy-nuyak tumat iti. Ita, di na kondang-danggan. Ay nakapsat, kastan sa dagiti ubing. No saan da nga ipangpangag dagiti dadakkel da. Awan na saya at apagbanagan da. Ngamday ta anak yo. Impangag na amin na pamagbagayo. Isuan na saya at tinagbanagan na. Ipangag mo ti pamagbaga dagiti naganak mo, tas sikanto matlaan ti mairanod. Tinadyosan a pamagbaga, pasayaaten na ti kababalin, amang itundakan ka itinasayaat a pagbanagam. Papagayam, ditan tinagyibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Bian.